Fitaterana an-dranomasina sy an-dranomasina herendoza. Tandremo lahy fa tokana ny aina. Aza miandrika raha-ratsy ny andro. Ataovy tomombana tsara amin'ny fiomanana. Mitondrasy manaova salotraina. Arao ny toromarika ny tompon'andraikitra. Ajao ireo fepetra momba amin'ny fitaterana anaty rano. Ianareo mpanamory-lakana sy vedety madinika misy motera. Manarano fiofanana natokana ho anareo any amin'ny maso ivony APMF akaiky anareo indrindra. Raha misy ny tampoka na ny loza, ampandreneso ny APMF sy ny zandary ary manam-pahefana akaiky anao indrindra. Ny antony nagnanaovana izy tia misy antony telo. Voalohany dia raha antsika malala fa madio tsara. Ya, zay tsara raha madio. Ary haintsika ino ny haratsiany plastique. Ary zay tegna tanjonay hoe nagnadio le environnement le resaka plastique. Satria io plastique io maro raha robatin'izy io. Ao izy io misaviky indrindra le taratasy plastique misaviky amin'ny hélicinay zay mandeha araiky zay. Izy io misy karazana biby an-drano mihegny mihinagna izy io ka mahafaty io karaha ataon'ny tortue ohatra misy mampiaroy telo manjary maty reo. Ary zahay olo miasa mitondra touriste zahay matetiky i raha io miefitefo le touriste zay mahita izy io ro direct zahay ty fiandrovana lohany agnatiny. Ranomasina ro na olo miasa aminany io ranomasina ro maloto karaha plastique miefitefony karaha io. Karaha miagnatra zay direct tifitry be io igny mahazo zay. Ke alionay zegny bon
voanalohany nagnano zahay nagnano fikambanana ny marin mikambana zahay nagnano fikambanana nagnamboatra taratasy zahay hoe atsika ikambana de iotsika mandiny ino raha ataotsika agnatin'ny fikambanana vita fikambanana anay niboaka taratasinay nazava de zahay zegny io ny tanjonay voanalohany hagnadio le environnement iasanay io ny tanjonay voanalohany satria ato kapilanay ato varinay ato fotokovelomanay ke mba itsikiritikin'olo zahay ato ny sanombahanay voanalohany alohany zay midika tany zegny ny tegnany antony nagnanaovanay izy ty hoe mba tsy tifiran'olo zahay le touriste andesinay dy mitifitry zahay aminany mba ialany amizay zegny antony nagnanaovanay izy misy problème madindiniky misy tsindry hazo leny izy ndraiky resaka colonisation fa tsisy fa nefa ny ko raha dinigny marikirikitry eo foziny tsy adignandreo olo mpagnano izy raha io fa tsy sakindreo fo magnaboaka izy ke ararotindreo zegny amle tsy dia fanagnanay loatra ny tsy fampiany hasa ararotiny amizay ny mampiasa zay matetiky magnano tsindry hazo leny ke agnatin' zegny aby le hoe alotsika mba hitambatra tsao fo ahitatsika hevitry handrisiatsika ty tsindry hazo leny ty mahazo zahay ia maromaro karazany misy raha tsy tokony volagny fa izy fo hoe atao hoe anglobaly hoe misy tsindry hazo leny madinidiniky zegny amindreo olo mampiasa zahay karazany misy fagnararotagna zegny zegny navianay nagnano ny hoe aloha hitambatra aloha asiavatsika taratasy ny hoe association apnos hoe association ny marais bateau plaisance ny plastique io tsy voatery olo an-dranomasina amin'ny sisiny fo plastique misy plastique baka agny agnivony agny indrindra fa amin'ny andra fotoagnany mahalena sara zao andesin'ny rano izy igny mijotso an-dranomasina aty miampy ny fahatoatoana agnaty ranomasina aby ke mba agnentagna zegny izay olo mampiasa plastique oka izy hagnoro zay donc moramora kokoa iroany le plastique izy io raha may fa tsy raha tsy may tsy azoroagna baka io indrindra ireo mampiasa gony donc io presque amin'ny 50% ny 40% ny fako nataonany any gony ny ciment fitateragna fasiny fitateragna io feno izy koa fa matriaka loaka fa tsisy asana amindreo tsy roandreo fa ariandreo agnaty ranomasina miefikefina agnaty ranomasina ke mba iangaviagna ireo zay maharegny volagna zegny mba hoe aha marigny volagna havatsika iny fa aloha mba iarovantsika tsy ninaiza raiky fokony izy hoe tsy hoe zay miasa amin'ny bateau plaisance hoe jusqu'à amindreo miasa amin'ny raha ry fa ireo fo tsy mijery donc reo satria reo mahazo volanany de basy fa tsy agny tsy karaha zegny atao fa iarahagna raha jiaby ke oka mba hitandrigna atsika amle fako le olo misy plastique hely anao mahita avorinao iroagna raha may izy io azo roagna karaha zegny koa ro migony izy koa mampamatriaka tsy hiasa avory tany araiky izy ty fa tsy miasa avory tany araiky ia maromaro azo roagna raha afaka may aby zay donc moramora amizao moramora atao koa izy malaigny hilanja izy andehanara amin'ny poubelle ke iangavigna zay olo mampiasa gony mampiasa raha resaka plastique mba hoe hamory hagnoro izy na hagnatry izy amin'ny poubelle zegny mba fiangaviako tsy olo araiky tsy ny andrano tsy ny antety fa mba olo jiaby concerne amle raha indrindra plastique le plastique misy baka agny a bazary agny indesintsiko izy igny sachet plastique vidianagna raha igny afaka raha agnatiny ao bazary agnaty izy ambely andesintsiko mitily avy jusqu'à ty andesin'ny rano tavoagny avy jusqu'à ty ke iangaviagna zegny mba tandremagna le raha baka hoe tsy menatra atsika amin'ny touriste havy eto hoe mba hoe ty nosika ty nosy touristique nefany karaha tsy mendriky koa zahavana karaha tsy mendriky satria maloto ke mba iangaviagna zegny izika baka hoe mba hirigny hoe madio zalahy zay nagnano vakansy ta Nosy Be madio Nosy Be tsy ahitanao plastique tsy ahitanao zegny mba fangatako iangaviako ho an'olo jiaby na ny antety na miasa antety na miasa an-dranomasina.
fitaterana an-dranomamy sy an-dranomasina iren-doza tandremo lahy fa tokana ny aina aza miandrika raha ratsy ny andro atao fitomombana tsara amin'ny fiomanana mitondrasy manaova salotraina ary ao ny toromarika ny tompona andraikitra ajao ireo fepetra momba amin'ny fitaterana anaty rano ianareo mpanamory-lakana sy vedety madinika misy motera manarano fiofanana natokana ho anareo any amin'ny maso ivony APMF akaiky anareo indrindra raha misy ny tampoka na ny loza ampandreneso ny APMF sy ny zandary ary manam-pahefana akaiky anao indrindra